urukundo dukunda amafunguro dufata yiba ari rwo twigiriraga hagati yacu twese. Urukundo dukunda ibiryo. Ni ukuvuga ngo uko twese dukunda umugati n'ibyo, ariko nk'uko dukunda, nk'uko nshaka kuvuga ni nkunda umugati nawe ugakunda umugati, umugati ntawe utawukunda. Reba urukundo ukunda umugati abaye ari nk'urukundo ukunda abandi, cyangwa ari rwo rukundo dufitanye hagati yacu, isi yaba paradizo. Twese turabizi ko imbuto ziryoha. Twese duhurira hamwe mu gukunda imbuto. Nta muntu udakunda imbuto kuri iyi si y'Imana. Twese dukunda imbuto, ariko nk'urukundo dukunda imbuto, twese duhura isi yose, twese dukunda imbuto. Ariko reba urukundo dukunda imbuto abaye ari rwo dukundana isi yose, nk'uko dukunda imbuto akaba ari rwo dukundana, nta yindi paradizo yaba imeze nk'iyo turimo. Indabo ziba nziza, abantu barazikunda, ariko siko bose bakunda indabo. Ni nk'urukundo tugira, ntabwo ariko twese dukundana. Indabo zisa neza, zinogeye amaso, zirakeye, zikesha amaso. Nka bimwe bavuga ngo amaso akeye akesha umutima, umutima ukeye ugakesha mu maso. Kandi koko umutima ukeye ukesha mu maso, amaso akeye nayo agakesha umutima. Mureke dukundane, tujye duhora dukeye ku maso, imitima ikeshe ku maso, amaso ake anogere imitima yacu. Ariko nubwo tubikunda, ibiryo nibwo biryoha, bikaturyohera, bikatwubakira umubiri. Akenshi hari n'igihe bituzahariza umubiri. Biterwa n'uburyo bifata. Amata ni meza, yubaka ubuzima bwacu, ariko kubera poroteyine agira n'amavitamini menshi agira, iyo uyanyoye kenshi nabwo hari ukuntu abuhungabanya. Burya amata menshi nayo ari kubera amavuta, tuyabara nk'amavuta menshi mu mubiri. Iyo uhora unywa amata ntunywe n'amazi, amata ukayagira menshi kurusha amazi, nabwo ugira ikibazo mu mubiri. Niyo mpamvu tureba ngo ibiryoheye akanwa ni nabyo byibasira amagara yacu, ibirura ibibihira akanwa bikaramira amagara yacu. Ntaho uzabona muganga gukura ku mineke. Ni nayo mpamvu ibiryohera akanwa bihungabanya amagara yacu. Imineke ntibamo, imineke ni ntakumirwa ku buzima bwacu.